equipa sub-14 nebe para batasa AFC Cup iha Kyrgyzstan no Osaka. Ini sira halo treino makas para molo fulan mayu ka junho atau arranca baneba. Ini mas ami koko dada lia ho treinador nebe lor acompanha equipe dene oinsa mudança kona ba treinamento nebe sira halao iha campo dene. Boa tarde, senhor Agostino. Boa tarde. Oinsa ho preparação treinamento durante ne balabar sira sub-14 atau arranca ba Osaka ho Kyrgyzstan. Antes ne ami comecei que mendo que participa ya evento de bek internasional ya Myanmar ne ita tene kata ya mundo iha Asia nelarang itu Thailandia maga representa ya Asia ba tina nelarang iha Kyrgyzstan o Osaka ne be ita prepara na mudança na ami mudança dun tamba ya beladia jogador ne qualidade skill individual ni teknik ne campo ni jogo campo ne ami akor prepara ba jogo ne jogo coletivo e campo sira individual di dagni ihana mengor kolektibo memang prepara ba bele kompete ya fulan abril ho fulan mayu agustus larang. Obrigado baita buat senia comentário. Malu sira. Iha tempo treinamento iha mas família si lavar sira mas ma assiste sira hare kata contente ho desenvolvimento futebol na Timor Leste tambah lavar sira participa ho entusiasmo kas. Amos atu koko daralia ho família hosi jogador sira nebe mak participa iha oportunidade ne. Boa tarde, irmão. Itu buat nara sira? Angelo da Silva. Okay. Itu buat mahine tam sira. Hau mai hane tamba hane sa orang tua fo apoio det baitene labarik sira nebe ke treino hane. Buat contente ho atividade ne? Contenti tamba ita hane sa orang tua ita fo apoio tuir labarik sira ne talenta nebe iha. Nebe ita husubot ba sira hosi FFTL atau serviço hamutu ko insama kita bele desenvolve itenia labarik sira e futuro inme também na minha nessa orang tua a minha wan sira mas balu treino ihane be a minha nessa mai assisti para bele fo coragem na fatim balabarik sira treino ho di bawin. Obrigado baita buat tempo. Ho treinamento nebe equipa sub-14 orang down hal campo demokrasi sendiri. Itu espera kata bele representa Timor Leste ni naran iha tasa AFC Cup imos bele lori região Asia bele kuliah barak liutan iha ada de sportnya lelu iha football.